Tala o Tala Fou o le radio Samoa mai Ausetalia. Ua mōlia se ali i le maliu o se tangata i 5 sulua tausanga le matua i se whaalawelawe i se paka i Melepone. O le whaalawelawe na tupu i Fitzroy Garden i le o ngā tutonu o le aio Melepone au le itaina le fitu le tau ana nafi. Na tau mawhai paramedics e tonga fiti le i 5 sulua tausanga na fia pe itai ele i mawhai na whaasawina no naola. Ele o iloa i le teminei si tangata lea a o le ua mōdia ua whailoa e le 9 News e tolu surono tausanga le matua mōdia i le whasio te tangata. O lo tau fia nei le wa inga leo mai tūla i le so i le whaamasinonga a o maua nisi na whaalongoina le whaalawelawe na ta wai sa whaalongoina le bevesi mai o le paka ai le i umi e maua loa le tangata ua whaamanua ria whaalongoina fo i male ana le tangata i le whaitū. O lo whaawau nei so e suenga i le mata upo. O se tamaitai leo fo ua mōdia i le whaau lima ua mafuai le maliu o se tamai lima e fitu se pulu fitu tausanga na maliu le State o New South Wales le pōna pō. O le whaitu o Orange na tupoi le whaalawelawe le te o le valu le pōna pō li puti ai se li o lo manua. Tau mawhai paramedics e lawe ai peitai e le imanuia ma maliu ai lava le tamalea ai le i o le whalamai. E di masfururua la tausanga o le tamaitai ua pueina mai lea no fuanga ma mōdia i le whaau lima ua mafuai le maliu. E le italiaina le tala itua ma ua whaatulanga e tula i le whaamasinonga whaaloto i whale i Orange i le so. O le AUG leo o lātou whailua fo i le langolango i le whaasaina o kesi i Tala Fou i te tonu o le State o New South Wales. Liputia le 9 News wa yeise manatu o whaalia ina ia whaia se sā i tūlanga i o kesi e whaapipi i Tala Fou e whausia. E leo yeise aso i le teminei o mautū mai e whaamamalu ai lea tūlanga a o pūlenga whaaitu e pei o Waverley ma Parramatta sa o lātou pālota e io ina i tu ai ngā sā whaapea na whaia fo i isi whaaitu. I se teimi ele i mamau atu sa whaia ise whaamtaranga le Premier Chris Minns e leo yeise tūlanga whaapea o fuafuaina. Pei tai o lo whaataria se whaamtaranga le pūlenga o le aiosini i le mata upule nei mō le whaamaunia ina. O lo whengai nei le Qantas ma se tangi whai whaatasi a ana paanga le anau lātou whaailoa a whianga i le tele o le mau whai ngā malanga sa whaale au ngai na le Qantas i le taimi au te tele le whaama i COVID i se fuluiba. Whaamaunia mai e le Eco Law wa tu whaatasia se tangi e ave le Federal Court e whaatatau le mata upulea ma travel credits whaapema refunds i le taimi o le pandemic. Li putina wa tu le medical viti sa whaamalusia le Qantas e whaale au ngai na whai ngā malanga e ono o atu i le 2 piliona i whai ngā malanga. Whai mai de ofisa loia leo le Qantas na o lātou fia i benefiti tau tupe mai whai ngā malanga ia. Te ena le Qantas lea tangi mai le Eco Law ma le whaamtalanga e whaapea o le toa tele o paanga le company valele e iei credits mai le taimi le COVID e mawhai uma o na maua refunds. Ma le tala munmuli, wa tali ana le rugby Australia i le mata upo lo wala awai nei sui o le Wallaroos e whaatatau i le lava o tupe whaatupe a i ta alonga tamaitai. Ma wato i titi tamaitai umo le Wallaroos wo la tutu wina tusi i le rugby Australia i le pāleni o le whainga o awelua le Wallabies ma le Wallaroos. Te leni mata upu wala ngai tamaitai ta alo i le tusi lea e au fiei tūlanga i tutongi o le ese ngai tūlanga o whemalanga i ngā au e meiso Paul Kalame whai. Ngōna iai i lea tusi le tatau na tūra i mai o le taitai fono, le fono whaatonu ma le ofisa sili e wha mua le lumana i o le lakapia tamaitai i tutonu o Ausetalia. O le tali la wa wha matu wane le rugby Australia, wa ta wai o loo whaia pēr nei, ni la asanga anga i atu i tūlanga wha polo fesa, ma o le a wha wau pēr na wha ao fia le rugby Australia, le Wallaroos i ana fuafuanga ma polkala me whalau tele, e ao fiai ma inivesi e whaia i le taalonga la kapia tamaitai. Tala nā le Radio Samoa, mola nei fo iaso, ma u fo i se wha poponga tai ao, soifua.